Hey, Ghana and Ghanaians. Asamo. Odofo Adwenkyere lady ni ene me no bedi nkomo kakra bi afa na na wo hu ahi ho anase me be send message kakra bi am e dia koma na wo hu ahi gina dwumadi esuma me menu ameda wase so wa gina dwumadi eso na wo hu ahi me wa asem kakra ebisaw nana ehi na wo dwane akọ o fans bi ni me fans bi ene me ankasa Adwenkyere lady ye pese ye hu se ehi na wo dwane akọ so hu se de tie wo hu se de tie pa ehi na se oba na igwe keke no to the floor say yanko sorry and every right because oba dey ultimate stand be ma tintin gram say enti wo sorry now so milikamu a it's right but na boldness no vim nature I mean said the spirit I mean who say wo mu no na me expect to say nka wo sorry ya na nka wo get right back at him na nka was only ne their face more and so na wo ahi wo sorry ya na wo so mirikamu otilo na nka wo so only the face more because said the way loud na wo vim no na me ma nwe ndakora se ye keke wo to the floor sa no na nka wo be sorry adwane what I say enti na wo ahi ehi ni ebisa say na wo dwane akọ ehi na wo rane akọ nana unua ba ne me Adwenkyere lady mentan so hwe me page ha Adwenkyere show page ha obehu say mentan kra na emomu no me share video da bia metimi hu say wo good vim wo spirit bi wo mu ye loud na me hu say wo ya branch a wadwum so do so what I say na emomu na me be ma ofutuo kakra say wo be fa e be boa yen Ghanaians ni ye mu bebre ade e ha yen wo ye ho ne say say do obi na say nipa na ya de bi ne nkoyi a yentimi advice no rather ne be you have the vim go you ya de do sa the end of the day obi say what get yourself involved in negativity bia emwa so say a woni igwe kohia yi say papa kiki wo to the flow wo ti ko hwe form so hard na bibi collapse ya na bibi a fans no ene adofo mo frafrofra abroad no na asefo ni nyina o mo so so obi ni ho a megidi se nko wo bi say igwe di tuo bi hia o ene opra wo na opra obi wo ho a enka obi eni ho a fans e so so ofun so obi ho bi say igwe di acid bi be hia o ene wo throw acid ni gu su ne kokoko gu sindi ni wo mo akeka ka ho a enka obi eni ho a fans no mo so so ho bi enti na wo ho ahi na me expect say mra wo hia igwe no say yes o man chanyo guy no na se connect mu mienu a I think say it was for a good cause enti mu ko hia no first thing abeka ni say igwe nyame anim na just a social media hype na we may try to make get me name out there na im say ma go too far enti papa we dey o yosofo e di me ko to dwani fa che me ubetimi aka me ko to dwani mo abra wo nko to dwani so ati ase fa che me na igwe nso being a prophet no ne said ye ya me feel say wo ye nyame nipa no me ye sure say utimi eka bibi a eye nice anko no so beji atu na wo de ache na ma squash sa bifu na aboa ma igwe nkrofo edi na chi ne nkrofo edo no ehu say ye prophet sabi ono nso so no wo ye nyame nipa ampa na wo nso so nkrofo edi wa che ehu say opon vim ni nyina achi no nso wo ahobrase but at the end of the day ade amoye egu anim ase egu igwe nso anim ase bi what I say enti na wo ho ahi me de mental me pe wasem because me hu say wo ye smart me hu say wo vim me hu say wo ye loud me hu say wo ye obi there's something in you but maybe you are not seeing it or you don't know how to use it sana me kan but the way I will use no e be create problems amount pa me hu igwe say attacks aba papa no so recently is too much eno achi no amana ye frustrated ama ase wabre ene ensensem enti emra ohia no he is already pissed off enti na onsan hia petrol bi a obesan de gugu fire no bi so eno na ma igwe active said do active so ati ase enti ade ba ko a me ha me wo na wo ho ahi ne se said wo ye loud na wo ye wo vim no minim say bia na wo enkofo security bebre na gu akonwa so anase bu ye kan say file so say wa na wo create nsem no e de ka fa enkofo ho either way bia no me pa cho hu se de obe ka won samafa if it's social media no de e da ho obewu akọ na da so da ho enkofo mo advice oni na sefo nyina se papa di tuo bai or the pistol bi bai or the acid bi bai a or the be prawa enka wo mo tete phone so advice wo bie di ho a enka obeye ho bi enka obi abehwa me ne prawo anase bibia de obeye wo wie ansa na fans no ya te ne abeye oh may he so rest in peace ho na wo wuko
So na fans na will try to please and as I will try so be more who say oh me fans be who say me you bold me you strong me you this and at the end of the day no wo agya hobo enti na wo hu me de afutuo na me de bra wo ma ha set me be ye because me need problem bia with you na me nye that type and as me need position wo say me be ye de say me be sort wo ye me nua branche kama wo gina wo na so a wo so wo ba obra na emomu say ye do obi a eni say ye suro say ye be ma na afutuo me ti a me yi mani mo social media isu say bibi koso na say nkoyie na say me fans na madofo obi hu no omo ka me take some of them into my niece what I say me fe bi di ahye ko to dwom na madwen ho no me say asem pa bi ho no mo at times wo ye bibi na nkofo be ma comment bi na wa fa ko wo hwe comment bi etu say asem pa na sister ya kan yo asem pa na bre ya kan no afa bi na wo di atu ko to dwom no wo say yes ade a maye no anko yi nti wo say me ye den wo sesa firi hu enti wo de ye show enne igwe a wo ni ko hia is a planting am ko hia ya am ko ka asem no mo me enu nyina mo antimi a handle na e dis problem yaba say wo hu say igwe de onyawo a obepra but bisa wo so nkrofo a waka nsema fa wo hu nyina no why na nya wo be proud why na the fans nso nya wo be proud ni de wunnim ho hwe a wo kodu ba bia nipa ko betimi proud na so aha mo hwe Ghanaians ye nipa bi a obi wo ho na nsem ho ba bi ko kuma enu kan se bi a me ne ya adwen pa wo se Ghanaians binum wo ho a wo mu hu obi a wo ye star na so wo mu hu na se wo odin na so obi a wagi din wo mu ano ma pretend say so wo mu nim sa na Ghanaians bebree wo hu pass sister asumasi ni but the wo be nanim ni the wo be no ho ni ade beka so onim wo ba bia so wo hu pass kwa kuma enu wo hu pass Halloween wo hu pass nana ho hi e so no a pretend say asa wo hu kra na mo ye bibi a nya bi wo ho a ba bi ko na wo na wo be hu say do be twe camera video dia betu social media so enti nana ho hi wo nua wo sister penny advice am de bra wo ne say try not change your ways kakra because the way are very dangerous meaning say ene no nkrofo bebre social media ya be obi a try so be building a brand and this how dey bia say obeka be ba be kan say mo tarnish nkrofo image wo betimi aka say okay nsema wo kan nyina is true fine but a meto social media so one will say ye my Ghana mu ye baby a gay ne lesbianism ne nyema bi wo ho a is very difficult so wo de be tag wo bi a obeye at peace with it because yen America has say away omo legalize it as enye nkrofo nwa ha obetimi ne oba ma mi no omo ko no omo kisiko they don't care nobody also care about them no obi e ko ne baby but ye my Ghana mu no is abomination so obeye sad I am not in supporting that one bit but enye so obekwa akofa obi asema wa bonten na dia be wo ye friend saying secretly now dia be to abonten so enti many panwa ade kro no meto ye nuanom omo Ghana omo ye asofo ye papa obi nim ye papa obofo ye papa pambo ye papa usu bempa no ne nasefo so omo ye bibi na video kro no beto abonte a ene ye beka ho asem but ye mu bie no obetimi akọ ni chambers akọfa na asem security bi no ode abeto abonte aba beta ne shini image so enti nana niama mani abre a mepese mebema ofutuo nyina ne se nyame anim ni na mo video na me say me nu o me ensan bi yes the same interview no pie abonte na ebro bi na say kicking bi enyame I was telling myself say it will not get to that point but me who video no I kick you to the front the mood ne strength a igwe yusu ye de kick you to the front say a man kwa man san ba wo so a enka enya papa so what you say enti bisa wo say igwe de wo hu no wunimu no wo ba wo beti dwane but why na wo no so nya wo be prawo a on de wunimu no wo hu no a wo no so ba wo hu no na wo dwane so what you say o my Ghana your man bi a me for what I know ni me bi a me hu kakra ne kire me say emra no enhye da nya adwuma bebre because emra ne ye adwuma enka wo ntimi metena social media so nkofa obi nsensem bi e wo ni secretly anasa asem no say ya de ya mpase wa ya o ma wo kwan safa bra wo de ba beto abonten abetanish ni image enti semra bia ni ho ebekekere wo from tarnishing somebody's image dia kai hunu semra bia so ni ho anipa kro no so ko hia wo baabi anase wo che wo baabi so wo ye wo bibia emra kro no an so enye wo no so hwe ebia na nipa ne pra seriously so enti at the end of the day misraw na wo hunu kwan a wo befa so a wo betarnish nkrofo image afa wo ba beka obi ho asem afa ewo musa asem ni bi o bia na ye no kre but ka hunu se nipa no ono so won fans ono so build ono so no ne brand enti no se nya asem a beto abonten a ye nyina ye hu a ye nyina ye ka bi edi a ene mesraw se try say wo be krokra wo nsem bi hu na wo be hu ha wo be kika nsem bi afa because I na me hwe video bi o ha metimi say you are just saying it for people to get
I mean, to get attention. I mean, to me, we say be people to share it, to get your, to get attention from you or whatever. I mean, to me, exactly what the problem is. Ejina na Hoahi. Adwenkyere lady, me futu amede ma won say. Nanti bebre wo Ghana sakawa internet fraud. Etuo just niema ense ne mfata edidi atam ni se hu na ekoso wo man Ghana mu bebre keke. So what I say, ensem bebre na ekoso wo Ghana me hwe wo age a wo be wo achakura 30-35. Wo betimi a represent youth no. E be boa masa youth na wo represent no. Wo age ni nti ombetio. So hu enti short videos a be bebe. Pe bibi say bi ya wo dey educate youth because we say wo vim. Who was strength and I was saying what you can say. Wouldn't nyansa me who say de kasa. Oh, me who say what's na if you can say I did ye mukakra. 18 wouldn't said ye see a kasa fasi gen some not to tofa. Sanya ma we nyina me hu omu no. Wo betimi atene no in a positive way because say the who use no ne de ahomete. Ghanaians ye nipa bi aye mudodo no ano. So we ye inspirational video bi beto ho. Wo to for kan some pa wo kan some otimi say and some sister ya na bre ya kan. Aba wo mu a enipa sha na 3. Enipa sha na 400. But wo de betna ho na be di nkrofo atam de wo ye ni ade ye be share na wo video bi wa ma share on Facebook kra 100 and over 108,000. What I say ye be share pa nkrofo be share pa because it's you can say ntokwa na ye but so obi e twepe ni paper betna se so obe mafutu obe me mansam be efutuo nyemo ya sha na 500 but so wan hwe ye na wudi sa fame no any the way nkrofo share video na chi a wadwen be ye wo say de wo ye ni na ye but so wan hwe ye e de wo be ko disaster bi mu a we mfida because nkrofo na ye share no wo mo share say you are doing the right thing wo mo share say de be ya nkrofo be hu suban ne de e koso enti bi wo ho ya na obi wo ho share video enye se wa share video ne say bi o do no do but asem na waka no wo share no wa hwede obi beka e wo no so ni page ana wo share na nipa kro no a wo kana asem ne bi kra wate nana enti misrao ene social media no eda ho ye nyina ye wo access to it but say ya hwe yi a ye bewu ejesa social media no so evi say ne he social media enti e ma binum wo ma wale o awale na na ene fekeke no address na chese ye twitwa no pictures no dia bebu so awale but social media enti onya daje kra hwe ne ma social media enti onya daje no aduane ma ne kunu social media enti niema e wo so wo ye no onya daje ne okwa dwuma mu obekwa jina dwuma mu afifi ni phone so saa ne afaya no abetina fi at the end of the day social media no ene edi se nipa ninya enti message say ya ma social media no ya control ye ho a social media no be control ye na brochire ha ye we entirely I don't know bia na onya dwuma ebusu say chaw mpabo ebusu say chaw bibia ebuso so wo ye dwuma na aba ho modern you can afford anything but so wan hwe ye so a what the dressing the social media no so every minute every day every second na wa wale ensugu na wukuna for wachi no wo ye de emfata na wo man so niema e wo sa wo kire mo wo ba bi yo ba na be ma be che se de siesie ye ho ba wo be siesie ne ho asi afa wo be hohoro no ho asi afa eniema bebre obenya daage a kire wo ba no ko school no wo ba wo be fia wo be ne ni be di nkomo no wo hu de wo go through school ho ade kura ye ha no wo ho bibi enko yi a wo fo se wo sesesa wo benya daage ama wo family no wo man be hu so de social media so na so de bet na social media isu kwa na wo betu afutupa wo be niema eye positive a nkrofo be nya se bia ba bia free mu a enkenye ya but at the end of the day bia na ntokwa hunu to manso ne ense ne mfata de ehia asem anfa ho kwa no akogya ma ho na wo ku ntokwa hunu saa woni be ba ho so no na social media no wo free so na social media nda so da ho so na da so da ho enti ye ma ye nyina ye hwe bibi free na wo hu ahia de a ato ni ho hwe Ghanaians ye mu bebre ye behwe ni asre mi se bi me hwe me se ko se ye asem o Ghana at the end of the day enka baby asem ni si enka mu free ho kra na ka police aba ha be arrest mu nyina everybody so what I say but mu nyina mo fa mo hudi ekọ besi nde ye ntie nothing se bibi ato bia so ho asem enti emra no akaye kakra ho enu so nti so anhwe ho ya obi so beku ato atwene just like that obi be proud just like that enkosi hwe enye hwe yenya ye nim bebre yesisi wo Ghana boy bi a be board ebu board bisa ho se na akosi sen paparazzi ti akonwom the life nyina put you on hold babisa ho say edie no nya sa America ha say ya e ka sabe ni the family millionaires and so paparazzi ti akonwom with nothing no benefit no nothing
enti message na wo hu ahi say saa de we ya igwedi ayewe. It's a shame, it's a disgrace. What I say to me no, woni igwani me enu nyina agumoni mu ase. But wona na wo hu ahi particular hwea bibi firi mu. What I say? Hwea bibi firi mu pa na emwa na change you every saa behavior no because nkrofo a wo target wo mo no me hu ni say edoso. Na wo mo nso so no nsama wo ka fa wo mo ho na bi wo ho is too deep. It's too deep. And it's kakra na change your ways. Near maybe to say this or the same cry. Lowe ne kwaku me enu ni boys abe wo mo ye asasra near ma shosho bibi. Ubetima e bibisa in a different way. You don't have to do the same thing awo mo ye, but in a different way e bia wo de no afutuo because me hu say who was some kind of nyansa bia wunim how ye de ensem etotototo e ka no esifa. So me hu say wo saa de no in you. Enti saa maame fo no mo frefre wo no a wo mo bobo abaso na wo mo kanfo no. So wo mo ntimi entu fo say nana wo nyansa wo nimdie enti no program bibi. What I say program even edin nana ohu ahi no kra de ato ho so no wo betimi de saa edin no etutu ntoma ye ho so wo hini bi akotena ye frɛ ne sen akotena akonwa bi so amankrofo aba na ase abeji afutuo ne I mean just montimi nye creative kakrakra abeji afutuo bi wo ho we are making obi be fa no akoye na wo da so to but udin nana ohu ahi no obi ba wo betimi ayusu sa nana ho aka say wo ohu ahi pa afo asem ko wo so de wo hu nya hi you know be creative. In a positive way, Crawford best string, Crawford have fun, Obi Abeba Baby, Mimi be who I measure between page Amada. So what I said, Nana, mental name me feel say you are very loud, you are very bold, and I think say you are smart. Use that in a positive way. In a positive way, pa. A ma ubu fusa in video ya me ya ma me ya bro directly na me so sabe cancel. A ma ubu fu name mu tenase din na nsema maka nyina. Dwen ho na hwese asemu esisa yi kan ba ko bi wo ma wo se me fa na fa ebi ana bebo what nana because me feel said the wo ye no is very dangerous said the igwe bo wo to ho no na ade a me bom pa ya ne se wo nya chance nsa ma wo so bi so wo nya chance ba wo so ba ko mienu kan ho a ko anhwe abe collapse wo form ho it's very 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 scary e ti hwe ni ye because wo be kwa ko hia obi a wo no de ye mpran na ese mu nkohia ye mpran ise munkohia se igwe kra wo ye prophet wo ye nyame nipa se ne buafu ana se na komatimi asori to that extent bisa wo se ne a wo nye nyame nipa a wo no de wo ye wiase onye prophet wo ye nyame nipa se nyame akreti ni but onye prophet what I say wo no de na obeye wo so hu asem no America ha okola bitimi tutuo no akokunkum obi wo prepare obi at the end of the day here enkosi hwe but obeka se me yale we na aye me yese wo ye wonya ho ahwan no abesu no apa acho punishment bi e de be makola ne bia emfa wo no pra wo emfa wo ma back omo okunkum wo mo na emfa wo ma back so what I say obi betimi de wakwaduro so akoye waduro na at the end of the day wo so aka ne ho so betimi akopa ne chew na eduro no makwa resign eduro no na makwa akosesa bibia but so obi tutu ana obi hwie acid bi gu so a won't mean ko change saa de no mani yi na wo ho enti me so bebre wo sister Penny Adwenkyere lady e na make say ade e to wo saa de ho no hwe se de na wudwane sifa wo de hwe the mood I was sorry ya wudi dwane no it's like a woman be just say I can't believe it me show boldness no any the way na wudwane na asenye wo akra enti ni take bibi every say dwane na wudwane no ho di enti na wudwane because you are scared of your life so papa betimi e proud obetimi e proud to udwane enti dwane free sa wo act no ehu wo act na wo act on the social media nana dwane free ho na change ways around me say mama will show what I say ade so battery pese e call off mama will show what I say show amede ama won say bomodin tutuntuma ye wo ho so wo hena mpam tumi sa henie nsensem ne ye wo de ye wo so wo hena mpa tenase na penkrofo bi a wo no mbe show no mo beba omba no mo beka o masem ha o mo adekura ya ye no wa mo mafutuo no wa mo you know topic pa na me de ama wo no na fa what I say fa akwala tu penny to akwala fu ba me de me yo sister Penny because me chen obibre ti fa sa futuo we
na fa bo won toma no na hwe Ghana de there are so many chances e wo ho e chen abroad enema bebre wo ya entai enimboa wo papa ba Ghana de wo benya nipa bebre asem America on beboa wo a ya sa show no betinya create a wo betutu ntoma ya wo so wo hene na idea ma mienu bi ko na se mema bi no ye fe nko na wo ho ahi honi enkodi asem o mo de bedru wo nchen at the end of the day now the who he the way I will see cassa board the name some are we to one said I hear some now we muna the Biaba shim. When you show no in a positive way at the end of the day, for be benefited. Etienne some pebby film, a foot once and be a film when your answer be a film one. When Nimbe all over the place, but at the end of the day, will be in town will be a more. So what I say. 18 now when him, Adwenkyere lady, me foot to me wa, me de mountain, so be fat the ya and only a summer. Madam must say, Abusha for Adwenkyere lady, and my very tight now, where we move Atlanta, and easy, but me go so I may hang in there. 18 me giddy yes, a moon and hanging in there. Go bet me follow me Facebook, Instagram, YouTube, baby, I will be Adwenkyere show. Madam Munya must say, Nana Ohohi, or foot to me, and I'm the amount. 18 my own wife, baby, cried out with Jania. Madam must say.